što ste došli na našu presicu. Tema je nadolazeća utakmica u nedjelju u 19 sati na stadionu Maksimir, naravno sa Dinamom, kao što znate. To je to što se tiče mog uvoda. Tomo. Dobar dan svima. Evo za početak smatram da se prvo moram ispričati klubu, ljudi koji vode klub i svim sportskim djelatnostima i djelatnicima zbog mog, ajmo reći, trenutnog ponašanja za vrijeme utakmice sa Osijekom, gdje sam tražio da Musa dobije žuti karton, izrazito na moj zahtjev, jer sam to tražio prije, nisam, ali ovaj put, pošto je Musa igrao pod injekcijom i pošto mi je doktor rekao da ako dobije injekciju da neće moći igrati sljedeću utakmicu, najvjerojatnije, onda sam u tom trenutku kad smo zabili drugi gol, jednostavno u tom momentu odlučio da zove Musu i da dobije taj treći žuti karton, što je naravno bilo s moje strane nesportski, ali u tom trenutku sam samo razmišljao šta je najbolje u tom momentu za moju ekipu i za igrača. Tako da jednostavno Musa nije imao drugog izbora nego prihvatiti moju odluku, on nije bio baš za, ali eto, prihvaćam svoju krivicu i očekujem da će disciplinska komisija ujedno i shvatiti, jer svaki ima pravo i odmah na grešku, pa onda se nadam da će oni to razumjeti. Ali isto smatram da se napravila jedna velika halabuka, jer ako se sjetimo utakmice Hrvatska i Škotska, gdje smo cijela Hrvatska zajedno sa mnom i na radiju i na televiziji i u medijima tražili da naši igrači koji imaju po 2 žuta da dobiju treći protiv Škotske, prije Škotske ili da neki ne igraju, da bi dočekali čisti utakmicu sa Islandom. Ali eto, bilo je nezgodno, ali ne treba raditi dramu i ne okretati u onom smjeru koji nije pravila. Toliko što se toga tiče. Utakmica s Dinamom, kad gledamo utakmice zadnje dvije što je Dinamo odigrao, dolazi nam u najgore moguće vrijeme, jer iz jednog poraza i neodlučenog rezultata za Dinamo i u 2 utakmice nisu zabili gol. Ne može biti teže vrijeme za igru protiv njih. Jer to su igrači koji imaju kvalitetu, to su igrači koji imaju karakter i ponose, sigurno će htjeti pokazati i treneru i ljudima u klubu i navijačima da vrijede puno više nego što su ova 2 rezultata u 2 utakmice i da će htjeti okrenuti priču u pozitivnom smjeru. Mi moramo odigrati utakmicu života, ili ja bih reći odigrati onako kako smo igrali onih 82 minute ili 70 minuta u Kranjčeviću protiv Dinama, s tim da greške smanjimo na minimum, da bi uspjeli nešto napraviti, ali naravno što se pita i Dinamo, jer oni isto moraju igrati ispod svog nivoa da bi imali neke šanse, jer jednostavno Dinamo igra u Maksimiru, igra na svom terenu i znamo svi da tamo vrlo teško gubi i bodove i utakmice. Imate pitanja? Kako sasvim ćeš slušati? Pa ne znam još, kad gledam sad ovaj zadnji trening, onda mi je muka, ali s 11 ćemo igrati. To je sigurno. To je sigurno, da. Zakaj ću Laze. Pa zato su djelovali ovoga, ajmo reći, premalo koncentrirani ili čak preplašeni, šta ja znam kako izgledaju. Bez obzira što su fantastično radili ovaj cijeli tjedan, dobro, možda se malo i zamora nakupilo, ali pošto sam ja već vrlo zahtjevan, pa mi to nije baš najbolje izgledalo, ali dobro, do utakmice ima još 2 dobra dana i više, ili u 7 sati, pa onda vjerujem da će biti svi sposobni da karakterno i trkački
odgovore na zahtjeve ove teške utakmice. Znači, Bručić umjesto Muse, ne? Da, Ima neko još možda. Ko će izvesti? ima još ovoga. Prenga i Leko su dobro isto treći žuti. Ko Pringa? I Leko. Aha. Tako da ne znam ko će igrati desnog beka. Umjesto Leke vraća se najvjerojatnije Šovšić. A što Prenga? Ne znam što. Molim? Prenga koga ćeš? Pa Prenga igrao beka. Aha, Prenga igrao sad dalje beka. Aha. Štopili su Mrčela i Čaušić. Prije ste Zoki rekao da mu je već punk priče o proljeću o svemu, je li Lokomotivi već punk priče o Dinamu i utakmica s Pa Dinamom? dobro, uvijek vi novinari koji se bave statistikom, koji imaju više vremena da prati te pojedinosti koje jesu dobre da ih znamo, ali naravno da s vremenom navikneš, tako da to nas ne može izbaciti iz takta. Ali ako ćemo, da sam ja jedini trener koji je uzeo bod ovoga Dinamo. Pri mene niko. Znači, ne vidim razloga da bilo šta bude drugačije. Priče o puštanju, 4-3 naše, onda i Hajduk pustio isto tako u Splitu, 3-2, na isti način, onda kako? Onda di bi došli kad bi tako razmišljali, ne? Ali sreća da su se posložili takve dve utakmice, pa onda ljudi su okrenuli priču. Prva priča je bila da smo pustili, a sad poslije Hajduka ipak nije to baš tako. Jer nogomet je čudna igra i vrlo nezagodna. Kad se sjetiš i Manchestera i Bayerna u 2 minute i ovo ono, onda... A bit svega je priča i filmu koji se stavimo i kako se hoćemo staviti, ne? Jer ja da sam htio da mi ne igra Musa, on ne bi igrao ovako i onako. Znači, to je sve pitanje izbora, ne? Dobro, dosta se oslavljeni sad, tako, Prenga, Leko, Musa. Ma dobro ima. Pa dobro, sad smo se navikli na Leku i na njegovu ulogu zadnjeg veznog koja nam daje stabilnost i čvrstoću. I on se ove zadnje utakmice dizao, on ima ne samo u defanzivnoj fazi, nego i prema napred je sve bolje, tako da ćemo možda osjetiti najviše njegovog izostanak, ali nisam taj koji kuka ili koji plaće, jednostavno to će se dogoditi i u nekoj drugoj utakmici, a to je šansa na dečki koji dođe umjesto njega, koji igraju, da iskoriste svoju šansu. Dinamo je utakmica za igrače koji mogu početi jednu lijepu karijeru ili koji mogu završiti. Takve utakmice uvijek, derbi i ovakve utakmice uvijek ili te dignu na najvišu stepenicu, kad kaže Goran Ivanić na Mount Everest, ili si dole, da pokažeš svoje kvalitete, ako ima. A to je utakmica karaktera, prije svega, koja je teška utakmica i dolazi do situacije da je jako teško i tu moraju pregrmiti. Pavić je bio odličan prvi, ne? Pavićić je tek počeo igrati nogomet. Pavićić 2 godine pauze. Pavićić je uvijek dao naznake da može biti ozbiljan igrač, ali mora imati retrovizor s jedne i druge strane, a bez retrovizora ne može biti igrač. A kad kažem retrovizor, mora imati
i prema napred i prema natrag, jer ako nema igru prema natrag ne može biti ozbiljan igrač. Sad sve ovisi od njemu, on to može. On to može. Potencijal je, sigurno da mu nije lako, ali to mora usvojiti. Što je problem njegov, manje nego od Šovšića, to je isto igrač koji misli samo na igru prema napred i igra prema natrag za njega kao da ne postoji. Ja kažem uvijek, nemojte da vam bude krivo, kad puno loši igrači po nogometnoj kvaliteti igraju i naprave bolje kvalitete od vas, samo zbog toga jer vi sami radite protiv sebe i ne želite. Ne smijete si to dozvoliti, da ne iskoristite taj svoj talent koji vam je Bog dao, sad sve ovisi i sve na vama. Je to sve?